Aleksandra Nikolić objavila sliku sa nasljednicom i raznježila sve. Aleksandra Nikolić porodila se prije nekoliko dana i na svijet donijela ćerkicu kojoj je ona i Filip Car dali ime Leona. Aleksandra je trenutno u Beogradu bez Filipa, a sada je na Instagramu objavila sliku sa malenom Leonom i javno joj se obratila. Naime, Aleksandru je ćerkica uhvatila za prst, a ona je u opisu fotografije napisala: "Zauvijek ćemo se držati zajedno, volim te." Poslije nekog vremena svi zajedno bit će na okupu u Crikvenci, tako da je ovim povodom Filip Car nedavno rekao: "Iscrpljen sam, baš sam umoran. Posljednjih dana nisam spavao po 3 sata. Aleksandra i beba su u Beogradu. Aleksandra se oporavlja od carskog reza. Kada sve to prođe, ostaje nam da riješimo papire za Leonu, pa da beba dođe ovdje da živi kao kraljica. Idem uskoro dole. Ovo se sve desilo u pravom momentu. Tek počneš da živiš kad dobiješ djecu. Sada imam zdraviji i bolji život. Prioritet, više nisam sam. Ja sam bebu jedva uzeo u ruke, nisam znao kako bih." Izjavio je Filip Car.